Hriatthiam har Hmeichhia ziak tu beki rafa ren thlei shower manga kain bol lai chuan phone alo ri rala arik dana chuan ngai ven vat chi ani mel hle mai thona ka rui deuh bok nen ril ru fim po ka pu hlei theilo tawel cha thato ka kalu tuamin backdrop ka hangala khuma phone ka da chu ka hanla ka nga yes Hazel dam takini lo theng le ta lom boss odam le Ngaihnawm tak han hriat le chuan ka ha dam song song mai anwaya kumli ka tho chung zong khan kanu le pa te ai ma in ka boss Josh le anupui beka te nen hian kanin po zok dai ma se beka chu tharuk kalta khan aboral thuta chu te tang chuan Josh hi ka chunga ain ngatin anupui ngai em in aboral sanwanga alung le na hnem hi kati ngei turani kan chung kanun lim omlo tak chu anno pa hian min shat pui veka athi malukin beka chuan America lama kanu le pa te muturin min shwaya anne na cheng ve tura min du lo na po wal out takin anlo tilang to nge ani kha ka passion hi ka ngai na lem lo tlatalom ka kut ol lam chuan kalutuam na chu phelin Josh ron tong le chu ka ngai thla a zanin tai hian dinner mi ron kil pui thayangem thona a thui tak iron chuanga I chaw viawang ti po ka sha a soizui lo mai ro local chu khatum thau alom dam thlapin engtin nge ka tong chwa thei zok karli lai ka ombawa chumi chung chuan beka nga hin akhwa alo har viaw to aniang alung len na achanga Josh hi thei anga hnem kadu katan chuan unaw pa thatak ang mai ani ole kalome Hazel tuna chuan engma soi ka tum to lo local phot mai te phone a off mak zui enge motak ti boy tu a omaniang khatianga polite lo khan a ngai lo ke hi Hazel Kate kania kumsom pariat katlin nu loka kapa George Kate min manga tu in car accident a min boral sana kanu Lauren chuan atuar lo mai po ni lavin tharuk aral che in pasal danga le ngal da ya khata tang khan kanun hi adang lam vek to kumsom ni pathum ka tlin nu po hian mei chelu lul vot rai mai le ma ni thudu tak kani phata ani America achanga England a inson chuna mai lo takani ma se kapa sum min nu cha tle ma zong nen flat lian lo tak lo in katal ve nok noka thon electronics company noya Mr. Josh thon secretary atan van nei thak takalak kani hlawa anu pa hian ka har satna te min shat puin chung khat ka nei ve chun anni ta reng mai beka boral malu to ke ro chu Hriatthiam har ka te in Josh hi kalaina tak zetani dinner e chwa po chu ka chak lo hle mai ma se ka boss ani miawa nial po a thaber chuang lo England July tha chu nulam bo ruak hi chu a vot thei riawa sweater shing dukle velvet ke kordum ha in kasampo du da deuh takin katron mol topa keima puala kar ka nei lo wangin ka bike ken mai ngai don ani taxi ka boy vel hi laklo fe ani lo chuan ka du lem lo kan chena ain hlat lem lo boka man mo viaw po atul ka ti lem lawa dressing table ma a thu in nasalo te in makeup ka manga kanu mel ka chhun lu tok hi chu ka hote ania ka nar te fel ran le ka mitmu lunglu ang mai dum pol ram mai chu dar thalanga chuan mel wangin ka khap sak saka kanu ka ngai to chu apiang hian ka om hi atot up zel ka hot tak zetane ngai to thui du lovin ka in siam chun zom ta zoka hol lian lo taka chuan angai nga hin ka suitcase te chu ala oma ka flata hian kumli lai ka lo cheng ve ta reng mai holiday mangin California a ka kal kha ania engma po ka anglo chu ni hi ka thom no po phorman ani to lo dule dinner e zo lama ka chingfel to mai niang chu helmet khumin chabi le bag kala a atok der garage atangin bike kanor chwaka shuk fai thuak pa in ka starta mithen khatle ka tho pui te chuan bike ka khal hi an ngai mo aviau ti ka sia ma se ka poisa nei na tlin to kani a tin ke ang Hmeichhia nu mangai na dong phalo
pa thi san limna temve tu nei me alo hian ka in me tok che bokin ka sia khisak chungin katlan chuak zuya Josle beka te chena thon building pui berle thon office hi in nai taka omani a Victorian hun laia sakte po a angdeu nuam le zau takne in kodzol po du thu samani America achanga England ka pantir khan anne na thathum ka cheng ve a ka in ang mahin ka Ngaihnawm hialani kongkhar in honga changa eng lo lang chuak rai lampan chuan ka helmet pom trat chungin step thui lo te chuka zo chawa Hello Mrs Spencer ti in Jos housekeeper lam hoi chuan kanui varvara Hi Hazel kanin mule ta mo zo chui mangnuam bokem Ivun te poron thar ho sar mailom nui varvarin miron changlet vata Kaban vai zavin Mrs Spencer chu in chunga kalu sana California ka kalchung changa zona chan sen lau anei le nge pekang chu sitting room kongkhar thinga po honna an siam chu potin ka pen luta tukver bulami pa pani minnung chonzong alo ding te chu vapo mai ngam lo hian kading deuh data pindan chung chu alum deuh haka an meilum chem chuan pindan chu ati eng deuh bok Jos chu kalam lo hoin iron thleng theimo intur kalo thitang che aron tivata abulami pading po chu muang chang aron inherin kanin meltarana amit meng tuifin riat ang maya pomuk rai chuan nel omlo zetin chiang takin kamita min ena asang hle mai fitruk ating hialin karing adar pharlai chatak le kong fek abob thashwinga mel zet chu ake kordum hak chuan akhu thlazuya asam dum hlap 5 mil zet chu aseilek lek to a ka mukim mande ovek ani po in kapian mang chu chiang zetin a enkwal dan dana kutlonga min khoi ang mahin a en nalaya piang chu saham hamin ka shele ngal kan boruak te shep chu a Josh aron khu khar chuan ka hoison ve ta shama ka helmet ken lai da tha in sofa nai bera chuang ka thu thla a Hazel Matthew Faulkner electronic chairman Hmeichhia vero Matt hey Hazel Kate ka secretary ni hi Hazel disapin ka kutso aron tok zawa ka khurdar tar mai ka thin aphudot tatin ka sha ka mengbial kalmai boka ami uwa pana tak zet Mr Faulkner ka tive sapa Matt zokle anilom ni Josh mel pa in Matthew chuan aron ti a Jos chu lo bu ngatin intur athlezuya champagne ngei du vodka Hazel khongain vodka zokle kazam turani lo hepa ma a hian dakwa in no chuka bana mitzim sanchunga min entu Matthew chuka mel rum ngang mai min nui so mel zeta akisuk chu ka huat tok atling tak zet Jos chuan kan boruak tang ru zet chu sheve om mel po apulo kanawa intur om chu temhlakin ka chevel mai nei mi alawa min en jang tu Matthew chu kamel lui ve ngata engwang ma in abula hian ka zamna ti lan katum lo bur Hazel Kate milu lul kani lom le Mrs Spencerin dinner ei tura min ron kauta ka chuan ngai ka ole man to a mi pani te chungak lo lui ngatin housekeeper chu ka zuya Matthew a ruang am lian le input moi tak sang boxi nal thur mai la ka tang chuan Interpersonal kamamo ani dining hall zau taka pen lutin thutmun karem vata napkin kamal chunga phar dia yin ka ep taka mitmeng nel om lo le vot rai mai chu kamel du lo lui tlat a thei anga tha a tai hun hi man ka du ani Mrs Spencerin mushroom soup asiam ka in so laya Jos lo khisak chu kanoi let varvara Jos chuan engemo asoya engi asoi cha ka she theilo Matthew po chuan alen na pa thu soi chu a shi hau lawani ti sha takin thudang dai aron soita a sumdona inzom chungchang chu eng angin nge ngai Hazel makti zetin Jos lam ka hoi vata ka shil hai mail chu lo mu vatin Hazel kan company hian tlak chiat lam apan me kani min puiturin ma thi ka soma akim changa ka shil lo che wangin khongain min ngai damang che atia ngai dang ka siam thai mai ri lo
Mr. Faulkner. Jos soy ang khan, akim chang ka siat ma lo chu. Nel om lo tak chuan ka ti chum ve mak. Ka o ka nel om lo tak wanga, Jos chu ron dak chuakin. Amit meng chuan that chua sham turin min du ti ka sia. Ma se he mishing Matthew Faulkner in ti vei zet hi, ka ngay nat zong ani hlol lo. Ani po hian min ngay na lem lo ani mel. Kan company managing director le, board chairman ani na angin, ton electronics tlak siat na chu ama mo pur na a Jos hian angay tlat do na ni ti ka sia. Kum khat le tlatum liam ta khan, sales manager a ka ve zok to a. Kan til shal chua po a zia chawa, kan maso na awang po khan, kan lom ve viaw ani ka. Ma se tun thanga kalta a khan, Jos chuan, midang roi belin, ama puitu turata na ati, Richard Tempest nen chuan, anin shepo le a. Kamia chang khan, kan til shal chua po, ataniam chak riaw mai. Chu chuan, Jos ril ru po alwa le a. Richard kakaring lel ru viawa. Ano puiti na khan, Jos chuan hi tiket siya in, afin na le tiam na, amang lay thaylawan idon hi. Hatlak hiyan. Hemi hirim changa la in, Faulkner Electronics Company lam andron inrola kangay miya, ten lutok may. Met yan min puya in huama. Holiday mangay kalkan, ronti boy tsekatu dalawa ni Hazel. Jos ronjong chua le po chu at hop deo sata. Eng po ni se, kanin rem siyam na angka ikaltang puy kabay se, Jos. Matthew chong kampo chuan, Ngaihnawm abay fasyan law. Mrs. Spencerin ay tur aron da bel po, tuman kan ay bel law. Dinner nin omle kam zetane. Karil tram zong are efekto. Kading hluaya. Kalawat ho sanang tseo, tiin, trutkom na pindan lama kapay tadaya. Sumitlay lam hunso, ti top tuaya, ka flat lian law taka omlan, ka ngak lelani. Anpat ni amiron zom ve meo chuan, bawruak adang le ngal veka. Jos lam hoyin. Ka chaw riaw may, nagtu ka kan soy sunzom to may donya, katia. Coffee tal kandom hawli ang chu, anilom ni Jos. Matthew chu ngay zetin aron chonga. Hazel hiyan thaw na rui china, at chaw viawang, zani na tan chuan dutok potang met. Kathawang haw hitso atina ve niya. Ka boss ani na ay chuan, ka unaw pa ni zo kani, Jos nge. Kalaw thang che. Matthew chu rum zeta melin. Angay lawang, kalome, bike ka keng, di makpain, ponlam ka pana. Hazel chu ay ngay tuat helom, met. I hotel ten na bulok ka at na building anya. In chompay may rao, Josan at italaw zo ka. Banvay zavin, kakala niya Jos, Mr. Faulkner, good night. Pon bawruak chu anwam hle may. Kanung zamer merachang chuan, zui tu ka naiti ka Hriatthiam maya. Kabay ka chuin, katinunga, helmet ka kumsan nuwa, maturin laudan tur devin, tsak zet chuan kapit swaka. Makmin ti me zeta ahoy chu, side class sa changin ka mureng, kanuy var may. College ka kalaya changin, bike ka kaltoa, konfive tak kani. Ka best friend, Bruno Martin ti lawa chuan, ka bike luka ngay nat kanaylaw. Kanunga sports car, tsak zet ron tlan chu, Matthew Faulkner ani chiang. Ka speed ti sang sotin, min palaw tokin katlan lui ve zela. Ani po in, min pak atum kop may. Ka na building kot kathenga. Ka inda fel chia ti in, aron ding ve sata. Silaw der me ilani may lom. Step pa na ka in hair tour chia chu, helmet ka pomlaw na zok, kabana min potto wang chuan, kading chota. Eng til te shep nge moy ti le. Katiman chok. Matthew chuan, alama min potnay dorin, jiang zet hiyan kamuya chuan aron fop ta siya. Matthew chuan, min fop tut ang bokin, min tha le tuta. Ten mel zetin min mel zui bok. Zak thay law lutuk. Adu a fo thaya min ngay mo nile. Shep tak hiyan. Katsiyan na in kota chuan, ngoy rengin kanding do na. Kaham hay vek. Soy may tur ka silaw. Ba deo nak hiyan. Eng vanga min fop ngam ngot ngay ni Mr. Faulkner. Katia. Kangam law na chan tur ka silaw. Miss Kate, law in jingro. Abul ka chan don chaw. Chuan, chak zet a bike khal hi isim vat law chuan. Itse swala vang ti tunge soy thay. Mol viaw hi at haber law.
tun laya tu man khatiang an ching to lo ha tham lo zetamin tong khum chu shelo derin ka flat lam pan chuang ka pena aron tong chu ale che chuan ka ke pen ati top chat mai I mol ang thawin ibenga che tel ti ka lo shelawa kalbo ro min ngai sak zui to mi alavin akara alut zui maka chim om lu tok mai lo ngai reng ro tunge game khel thiam jok lo enang miang Mr. Faulkner kati sapa ka beka kong khar cha bitap chung reng chuan ka phun zui mol mola ka mimal che na mun a she kher kher chu apoi kati tak zetani ka flata hian Jos te no pale Gary te no fa ka flat chen oma mi te ti lo chu tuma an local ngai lo ka ha dam na mun le ka nei chun liao liao ania midang pol boy tu an ka phal hau lo bedroom a lutin khuma ka chuwang wanga zanin tlai zet chu ka mood off chiang hle mai khami zak theilo pa wang khan engwanga Jos po hian a chan puina vadil kher nge moni le min shil hau lo le ngalin kalung a oi hlol lawani naktuk singa ka zo chian nge nga yang ka bai ka tang chuan chukin mi pawa khaw min lo thir reng tu te chu ka kalpel zela stepa chuan ka tan chho zui zata doorbell ka met riral rala mut ka mucha hau lawa ka mela po alang reng maseni dang zong aya na sa in makeup ka manga korsing dal right le office ka in thuam na chin ang suit dum ka habok ka samkil to machang chuan samchol leng atla chan to a helmet khumanga miaw wangin ngaya ka nei ani ber to zok hetiang hi chu hol sana indar sari ako rigral ral chuan Mrs. Spencer chuan kongka min hon sak ve chi a chuti taka ma akawa to chu makti mel po apodu beklaw achan chu sumdo na thil soi tur a changa ka ti dan ani thlata Jos le beka tenen breakfast kan ai hau fawa beka boral to nu po hian ka to fo chinani omletem niang ti in mit ko san a khian min lo zot ngala coffee tok mai kalome kati vezat engma ei thei po kain ring lo ka ko chunga hian min no et to zo na ka nga don lu tuk hi khoi ber changa chan tur nge ka shelo zok breakfast room lian lo tak lam chu ka pana pen thom aron ri phei khau khawa Jos aron lang chop chil ngal bok ni zan lama dinner ei tura ka va thlen lai te kha chuan aphur rit phur cho khwai mel kha apu ania tuna lem lau thong mel apule box si keima awanga ni nge yang hetia chan hi I local chu kalom ngot mai hazel aron ti bawa kalo bungat zep ti tet nei hun po ani law ka epa thut mun aron rem ve a Jos chuan office lam kapan ma in ron phone che kalo tuma I local hlo chu alom tak zete atia ron kal nge ngai ti shat kha eng in rem na nge in nei ti po shat chak omalom kalo ti thoya kun de ulap chunga hazel khonga yin min pui sham ro nang chau hi min pui thei tur ni aron ti chuan mak ka ti kher mai a soi zom le hun kalo ngai chang renga kan company hian tunin muna chuan thatlam a yin niam lam apana nang po tho zel du mala theilo huna omdon chuwangin ka soi hi zomla met secretary now nei a hun to wangin a chol dona a aya kal turing ka du cheni keyin Julia hi ai o in kala thungang ti in ruaman na ka siama ati de uto a Mr. Faulkner secretary ka chanchu engi chang kai viau na min chesa po ni lawa makkati hle mai Jos kati chuan min en wangin kan company pumpui hi ale chong do na lom ma se keipo kani na ngai chel zuhin ka en kol ve thau do na ngai khan ole huna share kanin sem mai do na ni experience nei secretary kerado interview chop ni lavin Hriatthiam thawin ka ring ati chuan soive tur ka shelaw tun huna Jos se ka poilaw ni chuan ka in thiam thei ngai lowang torn electronics hi kata ang ma yin kalaw ngai ve a midang kota om mai tan chuan ka phal bik law mathu thil tum chu engpo lo ni se ka be let ve nge chu angai don ni nizang khan abul kan chan don chau ati ni kha tunge kani chia ala sheveang chu Jos mita tak chuan enin a thalom
in remrot na ang chu kapome lom ti sian tewa nui varvarin itinge idon ti kasiani kalom takzet ti pa in breakfast po ei chunjam to lavin athau ngala keipo kathau zui ve ngal mai kha ania khatiang mishing kha ka dei theilawani manro amidang mantum chi ani tlat ma se nang berilung oi tok chuan a thani mai kati chuan Jos mit meng chu angui raya thudik ani reng boka Jos chuan a min ti mel zetin Matthew secretary ni chak hi mi engzat nge om isilawa ang hle mai hazel kanor lui ma ma che iti mai thai itana thatur zo kani ti kasiania ti le insiam tura bedroom lampan arwala office ka thlen chuan file chen khat ka cheka tin Jos le Richard ate secretary in Tom Mercy chu phone in Matthew Faulkner chanchin zia na kamamo thu kashil ngala lunch ei hun the ngil chakin na ka thoka Mercy in chonudar thum vela file aronda po chuan kala thok mol molani Mercy chuanu chuan Matthew wa chanchin zia na file chu ka keu chanta a Faulkner Electronics Company chairman Matthew Faulkner kumsom thum pali engineer zo nu in apa Logan Faulkner IO in company chairman atan lakani tlangwal alani bok munshang shanga sumdo na tamtham zet na yin a hlo tling hle a ka chair thui pe to law nulalama po atlana hle model lar zet Kelly Benison nen anin zuingun hle ti vel ka eilo zong tak a chanchin chu a inziak tlar thladula file chu khup thokin ka samnok nei chu ka chul mam thuaka ka chaw tak zetani office kong khar ron ki kriya chuan ka phuzoka o ka ti rol che a kong ka aron pen lot ka mu chuan ka insang marngal chun mai thung ani chuan do ka na file chu ron ban ngal zatin ka chanchini lo zir chiang vela Matthew ron tong chuak chu a chang kher mai I secretary ka chandon chuan anga yalom ka ti ve mak min eilak mel zetaner sok chungin ka kianga nai tho chuan min chu chiang chauzel mayang misket zanina dinner kil do nila kanom dan tur soi chiana hun to fia le thamlo zetamin tong khum thin hi ka huat chong takani apoi ka ti khop mai hei I muang hian tuna na kala thoka kaman lawang I thogrei to don lo zanindar saria kalola mangche ka thlenna hotela kan ei mai don nia ti in a chanchin zia na file chu ka do kana ron the thla in a chuak zui ngal da ya ten om ma ni thudu lutuk katia amel tha in mi hip na po anga ani mai thei ma se katan chuan engti na ma ani lo ka in ne tir tur ani lo bur office chong noi ber ka thlen thak chuan Jos ne kanin toka noi suk chungin dinner nuam deuh nei turin du sakna ka hlan se mentia alo shille manani mo kan mel phaka chuan polite lo zeta Jos chukal pelin kalome katiliam puata kataksa arol thu maya bike khal po chu hopur om takani kanei tok ani miaw wangin ka the thangot thei bik silaw chen khat hi chuan min ngai san mel zeta min thlir zui vong vong ka mo fau bok tundin muna chuan pasal nei tumna ril ru ka pot law wangin ka bike hi duat le ilani maye ka chen na mun ka thlen me chuan tlai lamda ruk alo nai kwar to a man mo taka ka che ni lo chuan ka in pe man don ter lo mai shower nei zoi ka du bok si ha thak jok hian ka fleta lu tir ka tum hau lo kha ania kha mishing kha insiam pe sa diama pona lo nga kha afin thak jok dai ka kyai ru saka he mishing hian enge tumanai ka shemyaw lawalom ke mi pangai sak lo le experience nei chak lo hian don sondan tur ka thiam lawani mani inveng de urana omangai don ni hi bathroom a lutin shower noya ka pen lota ka taksa bande chuap chu gel ka noi phuan bo a kanuna hian mi pa pakhat ma soituran omlo ni zana Matthewan min fo vengot po khan ka shil hai hle ani kha don sondan tur ka thiam lo tlatalom bathroom ka chwa san me chuan alo tlai duai to a man mo zeta ka thom no bom chu hongin hak tur ka en ngala office party dinner le Jos te ina cho ka ei ti lo chu ka chwa ngai me lo wangin kor hak mai tur ka sheta hau lo mai
California ka lei ve tlai lam kor fual chu ka nei ve khamo khonge mo ka da le kei hi suitcase po kala phel dar reng lo dar zat ke ena dar sari riek nan minute som panga chi a om to kaman mo lutuk chu ka che boai vek suitcase chhuat mi chu ka phel dara kor fual sen lar tak mai chu phor chhuakin ka in thol ngala ka pian mang tilang chiang thei tura thui ni om takani ka khu pa khu phalo che a hetiang thom no hi ka hak tam lo wangin ka konfi lo viau kamit dum de hle ka hnoin mascara ka mang hlek boka lipstick sen hlar mai chu in hnoi le in ka sam chu ka chipa ka bok khom topa high heel bun tur chuan ka chaw ma wedge a kaina om adum hi ka bun zok mai te ang ti chuan ka in pe chu anita dera dar thalanga chuan in enle thuakin dressing table a ka clutch da chu kalangal boka bike khal chi chu kanita lo top mai ka thom no hakin zirmiao hek lo le hola chuk tha in Matthew alo la theng lo bok nen brandy no khat ka zamna tire tur tala in ka mamo doorbell alo ringal zata avan hun lo tak in tur thlet sa chu table da in ka thil mo chu phok zatin ka mel wang ringot hoisun na chang reng ka she hau lo mai ka ti chu thil chuan min shok lu tuka wang chuan soimai tur po shelovin Matthew kongka ading reng chu ka thlir ngota ani po chuan min en ve reng tho kalai tak zetani dik tak chuan a in thuam dan chu anal kher mai jacket uk deuh khak mai hak noya chuan korwar sar mai hi a ha a atak sanal zet chu mo mai har takani hetiang hian mi pa hi kala en chi ngai lo a chelo thlo tani kalungphu arang ngal vek asam chu suk fai zo hlem ti hriat tak hian ala nom deuh chap le ngala alang sexy tak zet thohwai chungin lu turing ka soma do kana kanauda chu mel pa in yo nangma in turi lo dom dere lo aron ti chuan ilo thlen mai ka lo lem hle kang chu ka ti dewa mit ko san ak pa in kangkal ngal do lom ni khatiang thom no ha chung khan bai khal chu itum lawang ti ro min zo te ti chuan a ti a run lui ka chak thuta khal do ne lo va chok ma saro kong khar ka lo kalange ka soi zo man tro ka ne rum lu to ka miron enin teu lo mai ka ruale ni kalang chuan lam siam tum su e bike de lo khan i tha fe jok ti pa in ka kuta chuan avon chata kong khar ka kal chung chuan muang min ti mel zetin kar kan hung re mange ti in stepa chuan a pen thlapok poka akar huna ka thlen thak chuan toy khomang lavin kong khar min hon saka chuang ka chuluta ani po driver seat a chungalin zoi sup hian seat belt chengla e bike kha chu thengil mi aro me che bike khal ka ngai na shan lo mai chuan ka mol mel viaw e moni le bike khali chak ve te ni chuan min dil thave mai la Mr. Faulkner ka chan le dan chu angai mel kher mai a moi ner sok chu ka muman chan tla ka min ngai lo nge min chang du lo jok po ka shilo ngoi ngulin kar chu a khal mopa traffic light wang adin ta ka chuan nuam ti lo zetin ka thut mona chuan ka che seka eng in thak hun chu ngakin steering wheel chu akut chuan atlir dat tata a thlenna Merton Hotel le ka flat hi in hlat lo khang ka sheve sia zanin zet chu kan thleng har ka ti kher mai a mel thatak le pa zet chu kamit sirala enge angai tuana a shiat a har ang reng viao kara tan ti le ta ka chuan tukvera dakin pon lam ka thir wanga mi biak tum mel apulo boka biak masak ka tum bik law a thlenna hotel kota kar chu ti dingin a chuk ngala kong khar min hon sak hun ngak du lavin keima in ka chuk ve mya ma se ka zam ruta ka zetani businessman house ti taka a thlenna hotel po chu a tha thei ang berle manto ber polani a hetiang huna hian voi khatma dinner eya ka kal ngai lo wangin ka hu phur ruviawani Matthew chuan kabana ron chelin kabeng bula zoi fia taxi hian thu oi dewin omtum ro mi mitlak ka du hau lawania aron ti chuan engma ka soi to bek lo acha me chengoi hun shedeu hi karil rem zong takani atile a chutia han ti vele chuan ka pen lai chu top chatin Mr. Faulkner I huang chin shiro
kative maka min mel chukruna zanina tan chuan Mr. Tivel kha kamamo lawang heiza mat ti in min ko mai ro lulul hunani lawania aron ti le ta ka chuan chang boy du lavin min kai ang chuan ka pen chunjom ve dat tata hotel ground floor ka pen lu che chuan waiter pakhat chu a hui zawa a table house lama chuan min shoi ngala Martin Hotel hi achang kang ti pi alamani ma semeta tan chuan engma ani lawang kazam roviau takna in ti lan katumbi khau law dokan peisa diama chuan thutmun kan rema ka ep che a met chu thu in waiterin za taka Mr. Faulkner dinner hlim om tak nei turin du sakna ka hlana che o ti in menu aron pe a wine varchi kanawa waiterin lo thlik khatin mat chuan menu danglam vakani launa in chenti hi atui karing ti in menu akom le Hriatthiam chumin pe a sanga hi kan eyange kadu reng wang po ni lovin keima thuwa eitur han than ve reng kadu wang zo ka ti kani eitur kan nga chungin kanum dan tur ka soi hingun takin lo ngai thala ka soi zo huna zona ine ni chuan min zo chau don nia in ti thu zatin atia ole chalom han soi ta che ka trong chuak chu achang fak mai dokana engan chit chu ada sondewa heta ka omna hi ala rei lawa chupo ibos nge bialpa ka ti jok don min ngen wang chawane in company karan sak don che o ani ber chu nangpo ka secretary ai o turin karwalin Londona ikalve angai dona naktu hian London panin kal kangaya zanni nuwa kalole tang Friday ya kati na ni chu kathang hlanin lowin pe man tumang che wine chu tem zaven amit meng pomuk rai chuan min en renga zahau lo hiang kanuya chulaya me chedang omzong zong chuan Martin Hotel a theng zinga mi patha ber mai chole waina ashai me che samdum chu mu chian tumin min ron en deuh zau hlama a then chuan chak ve mel zeta min ron mel rum tok po an om kadin mun o om lo zia chu an che der mai silaw isanga kha eiro aron tia thil om dan adik tak chuan London a kal kher nga yami heta po company chui nei tho sia ka o chuak chu adik thei to law engtingi ka chen na mun chho sanin hriat chian law ka zui ngot theyang ka thil ei po tuinek lave ka plate nor sonin wine chu kalem zui khala enge soi tum heizel kanin rem siam na angkhan kal ka tum mai ani secretary thatak kamamo a karing tok bok che a ebial pa jos chon tan chuan ti she nei lo kha ka shat lawi ringem ni David chuan jos chu ka bial pa angai ti ka shemai lo ngai mai te se shilfia ka tum shan law kan thil ei na vel seng fel tur chuan waiter alo lang le ta boka kan ngoi dun chiak hle mai soi tur ka nei hlol lo nge ka nga lutuk jok po ka shelave nyal eng ang ma ila omzia om thui don chuang tlat lawa jos ne na ka puyang che ti ka intiam tlat to alom in rem siam na anga kan kalmai hi acha jok eng tik thleng nge a secretary a chuang ka chan theyang ti po shiat achak omalom ka kyanga tho chu irem ti na ni mo ti in a thu tha a dokan bo a lokun nyamin amit meng trik chitin reng thiam ang maya thuk ril rui chuan ka mel chu a en tarenga rem ti lo theilavin min siam me awalom thin ur rutak chuang ka tia met chu aner sak chana dum tak zonga ni hau lo mai ma se apoi vak lem lowe ebial patan eng chen nge in huam kan la sia ang chu ti in bilatur chuan a signal zawa ka shoi ho to mayang che jingda ruka ka chwa atul that ti in paper a chuan a ming sign ta a pen chu chin le in a jacket ip te chunga chuan ada le thlapa thil pakhat le ti in anui de warwar ma se amit meng chu alavot rai reng thawani kanor de chepo ite mai the ma se jos la ka chang hian in thiar fili mangche ati chum maka ifiam thu ni nge yang thin urzet hian ka ti baklara fiam thu ai ngai ni chwani thu le ma se ni chung hunin nei lom am tak khan chen ra o
ngei om zetin ati chun zom zeta hotel malama metakar da na lampan chuan kan chuak phei to a tha eng nim de urai hnuaya meta nui thom chu sia in ka om anuam zan lo nui zatur ka she velo mai po ni lovin ka thinrim tet tet zo ka nia ka ma a kalin a pen chak zwal sawa phak ka tumna lama ka phe khok rap lekin ka balance chu ka hlo zui le ngala metalama chuan bo phein ani chuan min lo dom wata reilo te chung chu arwang am nal tak le khau tak mai ngeng chuan min pom beta ka taksa chu enge mo hian a fan chai chaya kalung phu asudup tup mai nget vak lo chung hian ala ka chang chuan tal chhuakin a taksa ka de ruala min fan dan kha reilo te ma ni se ka feel man vek za thak zok hian he mishing hian ril rufi min putir thailo ka huat na ero abel cha sau thong kar kong khar ka lu na turin min hon saka mit meng tur taka ka mel chau ngek no chuan kara chuan ka thulut tange nge a mela chuan za ngai na nei lo lek le mani inrin tok na alang chiang hle Matthew Faulkner te ang mi hip na nga le nula a chil ron loi loi hian heiza ke thi min ti boy ve tur ani lo ilein phwar ta mai lo aran ti chuan ka he nem thep mai chu ka pet fan fana adu du ngai to in soi mai te se ka chang boy pe lo ka chena ko ther kan thlen chuan ka flat ko ta dingin kar khol chu ati thi chuang hau lawa lo lu ve tum lawani mele sompo ka tumbi khek lo voile khata alama min potnai thutin ka injin ma in ka muinem seta chuan aron foble ta vong vonga min fo na dam zet le ril tak chuan ka thisen afan chuak veka tumlo devin ka chang let ve a perfume man rim tui zet te chuan ka nara ver zar mai akut korlum thar thara ka kor hak chana ka kor chunga mi arong khoi che chuan in ngai to afim thutin ka in la shangal thwaya mengzim san chong hian karin ang chia fo inom tak zet Friday kalau kir le huna kan sunzom thayang noi zat mel takina ti a thehil mak ro a then non to lo ka be se ka thuak a chomol vek kara chang chuan chukin good night Matthew tia in herin mensui hlau tak chung chuan man mo takin stepa chuan ka tlan chawa kar in her shock ripo kala che the ma se hoilet le tur chuan kalu lul ve to kani kong khar hongin ka flat zaw fashion lawa chuan chaw zatin ka pen lut zui ngala ni zungin ka hmai arun chun en chuan ka meng siara ni jang khan wine ka in nem ba ka Matthew wan min tha hon nuwa ka flata whiskey tak thatok tak ka in bel le mumang nei lek lovin kalomu ani chiang mai thom no sing sak ngai vak ka nei lem lawa suitcase pahni khat ka ken chuan atok mai in ka ring jos vatlo nge ka du wangin tho wata tool box si bathroom lutin ka in pi fai sok soka breakfast ei tur in noya ka chuk meu chuan jinglam dar kwa ari der to damdoi mum khat ka mum zawa engma e chak na ka nei lo toast le bacon juice hetiang bak hi ei tur kol sa ka nei reng lo bazar manin ka khosalo shim bok nen kan Matthew wang vek hi ani ka phone ka kekor iptia ka a chu aron ngor dar dara number ringot le ngal laklo ka tum set na thilpoi mo aloni tak mialin hello katia Hazel I thau ve to mo Matthew ti sapin phone chu ka thlau lo chau engting e ka number lo nei man ka shil hau si lawa Jos bak ani le lo tapang ngal lut tok mai Jos chona nena khan iban na the lu tang che ni zana ka lo soi mai atin ani ati thum chaka thon company hi chwa san ka tum reng lo kan na chumin ban san tir theilawang thin rim lut tokin ka aw faka Matthew hian atima ma ani iban san lawang mo chu ti ani le ka ban mayang che company chairman ka ni na angin thon electronics se ka hnuaya omani to na chuan Faulkner secretary ini ti thengil su soinon ngai to su se iban na arang lamin jos shati rang che darling mo zam lo ve mo ka chan po ngak lavin phone off mak zui chapau lu tok mai
atong kambong zet chuan ka thina tirim lutuk ka puak ke thei tak ngial don alom adu to in thumin pekwala na po kala som em hleinem hetiang ringotin jo se ka chwa san thei lawang ko ther re rai lam chu ka thlir wanga du than tur ka nei chaw kher mai a secretary ya ingchen nge ka chandon shat ani silawa athin ti urin min banta se katan na thar zon le har chal to don sia karil ru aboi tak zetani enge jos chu ka shilta kang hun rei lote atan Matthew secretary ni turin min du a chu po a secretary naw ni chung chau le ngal alo zom thei vele ka nangai ka chun zom mai tura ka ngaya jos po in chutiang thau chuan angaya ni mel ban na ka thelu ta ni chuan aril ru ana khopang le London a dai office anei thau sia kanin kalpo reng don po ni leilo Matthew Roman na hian ka thwa ka ti chamol efeka ngai to azui po ka pe to lo ka breakfast e na seng felin in chung ti fai da ila ni mai jos chen huna po kal lo 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 a thamayang naktu ka ka zokela hun ala om thawalom le tuna ri chuan athu ang diak tiaka ka omna chan tur ka shebek lo California a holiday manga ka local ta kher kher chupoi ka ti ani chuti ni lo se ruaman na an siam la hian lo nial turin ka om ve turania kanule ka pason chu an hlim tun le a an fa tenen po anin po hle keyero ka pa boral nu loka America ka so chana chang khan an chung ko zinga min ngai ta lo mai ni lovin min be pop ngai ta meu lo voi khatero kanu chuan min ron phone ve miala ma se ni kum lam dai ani to ril ru po anat pha to lem lo bok keima kia din chwa hi ka tum perani wangin mi palam reng reng ka ngai saklawa ka chung ko thar nei chun chu josatenu pa chau chu anni ma se Matthew wang hian ka rom man na nei sa abuai vek to ka thona company tla chemai tur sumin apuya chutakara akianga tho alangai zui amel tha in house ama hian meichhia te du thu sam akim ati theideu tho a ma se thamuang taka kalo nun ve to na le kangai nat em kumli lai ka lo ave to ka flat chwasan atul pha ka kirle hun tur shat ani boxi law zoi zoi che chanin ka thom no le khabu te parcela da in dailam dar nga arik meu chuan ka flat chung chu arwa khwai to mai boina pakhat kala nei fo ka bai khi engtin nge niang kan Matthew miswala khan kena phaldon silo shal don po ni ila tunang hun tep ter le tuka shal mai na tur awang khopang le kamang ang rutak zetani engpu ni se ama ron thleng phot sela kena phal mial ma na ka bike tel lovin engting ya ka khosakang thil har satak turani ka inbol zawa bara ril ru ti thoveng turin kalila chaang dinner po ponlama enga lolo ila azia de ma na ka flat chen om che acheng Gary Seymour karwal puivel thau a om veya kanin kom ve fo china chu phonin barkal puya ka soma aphur ngang mai dinner min show sakton te chuan alaron ti ham zuya t-shirt dum body fit le jeans ke korbul pol dalam ka ha a budum bunin kasam chu sang taka ka chona restaurant changkang taka cultur kan nilem lo bok nen ka in chei hau ang reng viau helmet le ka bag la in garage lam ka panta a kan kota chuang Gary po in pe thlapin aloding wang to a min mu vele wow Hazel it's hello tak zet min ngai san mel zetin ati hloya asambuang kirdeu chu athur deu chap bok nen adu om reu top min du na hi atilang zeu china ma se ka shalo der tlat thung bike nor chwa ka tinungin ka phur don chenge min phur jok don ka ti chuan nui var chungin min phurang chu le nula chelo zet phura ka chuang cha ka lom ba ka i Hriatthiam zo ka ti chungin kalama aron pheya khoi bara nge kalidu tia ka zo chuan Merton Hotel thenma Landong bara khan o dinner po an siam thengal ti in bike nunga aron lon kai zata ka konga nget zeta ko in kan tlan chuak zui ngala achim om ve theyania tunlaya mi pa bike nunga chuangin mi an khwa tut ngai lo ti ashelo nge min run lui po ka shelo a travel veke chakta ka tlan hinuam ka ti viau china ma se midang ka phurero hi chuan ka tlan chak vak ngai lem lo
Gary chuan nuam ti email zetin Hazel share lama kan right lo do na mi ati chuan kanoi azat le a no pangchia zeta che chang hi anga ve ania ding tura min shil na hmuna chuan dingin langdong ti intarkul na lampan chuan kanin zui pheya Chinese restaurant ne na inzom bara chuan karin a yin mi antam lova anuam do ne intura lam chungin tukver bula an hun stu sang zeta chuan thu in Gary chukalo nga ka no pahni kengaron kirin kano turmin pe a wine le champagne ani lo chuan tlemte tia in hi ka thiam velo in turmin pek po chu kalo tak ngal papa kapum asatha ham mai makmin ti mail setin khai a khatiang te chuan dinner kil turi om lawange muang changin o atia kan thutna chu sonin bar do kan kil duna thil sang soidonin kan na chung chang wanga London a omji ka ngai tur thu te ka shilve a bartender chuan kan no chu min lo chhun kha sak zel wang chuan kan in ve nual to Gary po ameng phel phang maya ke po chu tiang tho chu kalan dan ani karing dinner ei tura room le lam kan pan chuan zandar sari ari to a Chinese restaurant ti taka an menu po adang zar mai kai kwang le spaghetti ka cha a Gary aro chuan arsa le thil thum lam chi a order thung order alo thlen chuan kan rila tram dun pokaniang kan plate mi ve chu kan A5 veka nui hak chungin Gary chuan Londonai kal huna chuan ka ngai ngutang che atia keipo in mole bike hi ka keng theilo mai thaya dot takin milo engkol sak thei chuan kalom viawang kati ve a Gary chuan min dot sak ton ti ka shetla talom lutuk tlat ron ngai to areng su karing chenia ti in ka thawa bill petur chuan counter lam chu pan phein ka hnunga Gary po aron kal zui ve mai bok then kha chuan min enjui wang ti ka sha ka in seidan haulam tak mai hi makan ti dewaniang chulai me chelo om ve ho thom no hak nen chuan ain thlau kher mai la taka kor om zau fe le kor fol tong cham zet te phekhok sang takte anbun de ufura ka in thuam dan chu adang zar mai a ho mai min lo en ve mai te se Gary bana chelin ponlama kan chhuaka kalu haide uchai wang chuan bike po khal peilavin ama chuan a khalta zoka kan flat lampanin kan hota a arui ve de bok nen kan tlan chak khop mai rui lo hai lova chuan na tan chuan lo om takani ma se soise le ro katum shan lo kan tlan pel motor dang ho chuan min thlir zui ve na sa anuam dang dai ve tlat nia zan borwa kani bok nen avot ve leka thli tho chuan min chem har song boxi ka flat kan thlen chuan Gary chu lenga ka soma min hnial lo chiang kherasin katan chuan thian bak ani chuang lo mei che thian nei do ai chuan mi pa kom mai hi ka du zok fo reng ani in chung kan lu chuan Gary an ka board lam melin zanin chu in thla na hun man pa in tequila kanin in siak ton me aron tia meng phel phang chung hian in che ila ka chan dan wang chuan phur zet hian shot glass pahnih le tequila khat kap botami chu a phor zui ngala Gary mi pangai nat om tak le fel tak midang kher thei tak kha alani rengani bial nu chatak nei se kati tak zet kan thil in chuang kalwa kati chuak lui to a tlom zo ka chan ka she si ner nang chungin kala in lui ve nga Gary po arui tak zet to ka phone rik chuan kan phudun zoka oi awahan hun lo chin tak Gary rui phur chuan min lak khala en chiang manglavin hello ati chuan phone chu sakin keima Hazel le lama mi ovin set ka chat chuan ka har kok mai I om mai lo hle ni mo tunge mi pa om ve kha Matthew o ril join aron ti chuan I shat ve ngai lawang ti in ka changa Hazel khapa kha hoti ro zo inin du na ni mo tu na khan hotir ngal ro thenrim taka ati chuan phone chu ka off na ya mu ta ti off vekalom kan zan hun man borwa ka ti chezau vek Gary chuan sha chan chak mel zetin min ena ka boster turania ti in sofa a chuan ka thutom chaya makmin ti mel taka mit kha fak chung chuan kalo chang vengut sia itana poi thayangem in thachung o zetin atia ka khongai rau kher mai poilove kan du tok to mai don mi kamota chuak tlat
ti in ka ham zui bai baya. A chalom kan phayange. Good night. Ka bianga fop 7 min chwa santa ngala. Kay po motorin ka pindana ka chawveta. Kaluna ut so haidarin khuma kalet thatopa. Ka ching zui tawang wanga. Ka mishing to khirle ngay omzet may nen kanin matson le hun tur chu. Ka hupur tak zetani. Zanin la kha kan bawruwa kha khati kha ani boxia. Zinga ka chan har chuan dariat alo riter to. Manmo taka intifayin breakfast ka ay thuay-thuaya. Bana thelu chu ka hupur tak zetani. Diyos po aril ru anangeyang. Kabang lawani chuan Matthewan min ban atum thau boxi. Diyos chen namun ka thlen chuan. Are deu chapa. Koya nge mon om vekle. Zawkale sitting room inkal po na corridor chu zo phayin. Veranda a Diyos ding chu ka mo vele. Morning Diyos katia. Kalamron hoyin. Morning. Ire daya. Min hota viawi mo katisin. Ngui zetin min changa. Veranda achut na anda chuan kan thu a. Kaban san tur thu ka shil chuan. Aring lok big lau hle ani ka ring. Rin harsa kawati em. Ati chuak lola. Kalau bungata. Kachang ruteo bok. Alana hle aniyang. Chutia ti kerangaya mi Hazel. Inrem siam na a engma chutiang metana soitel lau. Atia. Kalau nersak. Til omdan dik tak Matthew hian. Kanin nga zonge mo atia. Ti shilker chu cha akashiat lau vangin. Engma kasoy lang do talaw. Kamit tuitling pam chu khap sakin. Limmel putsham katuma. Min shock dewani. Kay marem ti na aniya. Abula thoktura ti tu chekani boka. Inthiam lau du su. Min ti le chuan. Diyos chu ka envata. Kay po hetiang te thuta shil chile. Kachwa san tur che hipoy katile ani. Kative sapa. Engma lungkham du su. Mase tiin alu athinga. Amit menga chuan torna alang chiang lebok. Engti khuna po ilaulet le theirenga niya Hazel du tak. Kaboy na a kanuk lut ve che hi ka inthiam theilaw. Asam chu atoy thuaka. Min khonga inamit meng chu ka muthiam ve vek. Josh tia akuta voanin. Kamel siya dang zong zong tele isaf te ayin. Nang le beka te kha karing zok che uani. Chan chatok tak omlavin. Matthew at noy thok tur hian min tir lavang ti ka siya sin. Inno pa in min ngay sak ema. Mania ka ti thay ngay reng lau tur. Keima le keima in siya thay turin min puya. In rin tok na le za na kanay pa asin. Kati chuan. Thohua yin. Lautlo venge tsakatum don niya. Matthew miswala nilawa. Company in ngaya o huna. Kanena ilaulet le ngay don niya. Atia. Te reng may karon be fau chin don che niya. Kati chuan. Meng boy nak hian. Inkal hun tur chiang takin ka siya lava. Ichen na alokal katuma. Tiin min pothawa. Kadara kwa chungin inchunga min shwailuta a. Kung kalamachanga ori lau chuak chu. Klipui ang maya lau omni in. Min tilaw thong takazetane. Matthew chu alaw ding reng ni in. Mit khap lavin chiang takin Jos nen chuan min ena. Ka secretary thar shwai turing kalaw kalani Jos. Inin tha na lung chia thak tak chu. Titop to in akal thei to ang chu kalaw timaya. Ngay zetin aron dia. Matt. Jos chuan alaw ti hluay. Matthew wa mel tin urna wanga dur khup chu amuwa ni po in. Angay po'y mo du hau lava. Min en wang nu chuan Matthew lam chu hayin nui mela puwa. Kaya ro. Atong kamron chak chua wanga tin urin. Kamoy kapet fan thung. Jos tin rim kum tur hian eng dik na ma anay law. Zak law lutok may. Iin pa ito Hazel. Min en pa chuan ati supa. Payan ni deo may. Kan office nama til panikhat lagle lok angaya. Dam takin katiri mayang cha Jos tiin. Ding di hlip akin abianga ka fop zawa. Matthew meng rum ul chu ka mulaw der mak thung. Matthew melandan chu nel omlaw tak hi aniya. Raw ho tur te po aang don alom. Apoy chay hlainem. Ama avang hian Jos kakal sanangay paa. Rim takakalaw tho veto na po engatan ma tilavin kana achangin min lasang boka. Chu wangin akin nuaya min rabe tumtu mi pahi thei to pin ka beilet vedo na ni. Matthew mel nel omlaw tak chu en po en manglei lo hian ka kalpela
Kotaka bike in hunga chuan lonin chak mang khengin thon office lampan chuan ka tlan chhuaka. Office ka thlen chuan ka do kan jawara kamimal thil bik te chu phor chhuakin chu tiang da na tura ta na ka ken plastic bag a chuan ka khungal mol mula. Ka hnung lama thom wang chuan ka hoile ta kung ka biang ngenga mel rum tak pu chungin Matthew chu alo ding reng to a min zui po ka ring chi alo sin le lung oi lo ru tak chuan ka thil ti lai chu ka chhun zoma Saturday chuak tura kalo in nga ya tuna alo kir chawani mel sia man mo vut vut kan chwa ka ring ho lo sin mole tuna kan chuak ngal don em ni tia ka zo chuan adin ngai chuan ading renga amit mengero chuan ka chevel reng reng chu mai nei ho lovin a thir reng thung Saturday kan chuak ang chu ka ti deu na a voina kal ka ti le ta jok si ani nang ne na jin kong zo dun po achak om to alom le hazel to tak TLT shiat zetin a handia ngei zet hian kamela nang ne na kar pakhata chuan dun chu ka chak veu ring du so Matthew Faulkner ka ti ve sala I thom novel kan la khuna kan chuak ngal mayang aron ti zom zata ka ngai dan tur lam reng reng a don lova ama thu thu aminom ti ratum hi ka kham tak zet kong dom mewa ding rum al chung hian Matthew chu ka ma chon tange nge a in pe lo tai la engting nge niang ka tia ka thin rim na chu ka thunun thei mek lo ka tho arangin ka thok zong chuan ka om chu ain sep deu tar dar boka chu chuan ka kor hak chu ron tonin Matthew mitmeng chu a hip tle temoti turani man mo na nei hau lavin ka taksa chu a en kwal dan dana min en reng ti ka shiat na chuan kamar phu ti rangin akutamin khoi ang mai ni in ka shia ka taksa chuan mak takalo dong songin ka ombor han ko deu ta te chu amu mai hau lo ti shiat takin amel wangwanga mani in za pui zeta ka in her chu min nui so ti shiat fe hian anoi ri haka ka taksa athunun dan chu amak ka ti kher mai mi padang laka athoi pu ing kala om chin lo mani in ten na in ka khata chu chuan ka thin rim na achok thau thar le viau I secretary tan karem ti wang mai hian min zom so angche kan ti ve ngota chu ai tha chu tun hona hian soi tur ka shelol lawani Hazel dia thohwai chung chuan arwang am sei tak chu kong khar bula tang chuan akal son ta a min do hi ban sante I thengang lawem ni na kan la thok dun don chawa I inti si om mai mai ani nula vot takle ngai omlo zet hi ka tho pui chak fashion big lo ti siang che ti in ka chana po ngak lo chuan I in siam pe to chang kangkal thei ani mai ati zuya asoi dikle ta peke shep tak chuan heta hian ti tur ka nei to lo na ka nei to lawa chu wangin atul bak chulai hun man chu si omna kain siam bel mai mai ani ma se chu Matthew sha ta soi ka tum hau lo atop na atan chip mak chung hian hoilet hau lavin office chu ka chwa sanda a ka flat pan na kong toi te ka tan chung khan ka hnunga Matthew chuan Ferrari car dum tlezak chuan min zuya ka hak tur thom no siam felbak ti tur po ka nei to lo man mo chung angai ceremony le ka chena kan thlen chuan kong khar kal na hongin ka hnunga ding Matthew ne na chuan ka in thak chungin in turi tu chuan lawin lak mai ro ka tia ka roma lutin ka mi sen dukle anwaya hak tur ton zau dum ka da sa chu ka in bela velvet ke kordum hale in flat shoe ka bun ngal boka ka bek po a ngal mai thei tura do kana ka da sa wangin ka in pe thokhat ta ka lunga leng lok tak zatani hol ka thlen thak chuan ka suitcase lian tak tak pani chu kar lama Matthew chuan alo keng thader to cupboard le fridge bela om chu cha bi bek pa in geri te ka peto mai niang chu hoipo ka hoi kwal du lem lo hun rei tak thamwang taka kalo om ve to na ani wangin ka hoi kwal zau thuilu tuk chuan ka chwa san mai tur chu lunga yin no pangchia ang mai in ka cha pui thei don tlatani izau don to em bai khi engting ei ti don ken karem ti lo ti chu ishe sa thau chuang ka ringa ti in tukvera chuan adak vung vunga tum lawe ka chiampa ku ta ka dari mayang kamamo taviawani le Londona po manchoi ho tura tamang chu kadia ni zana isu in pui pa khamo
mi pa engza che ngei kop Hazel Londona chuan bike khal in be se su ram makin atia ho mai ka chang om lo mai adu du hian min ring mai te se in hnial ka pei lo ilo soi ve tu le sha tur om lo boy ve du su ka te chuan kalama lo in herin nel om lo tak hian min ron ena zam map lavin kalo en let ve bok akut chu avai zawa kalang le kan tlai don ti in room chu en kwal thwakin pon lampanin apen chwaka ahnunga ka zui ve ngal bok Gary cha bipe ka ngaya wangin Matthew chu kara milo ngak mai ro katia ma se step top ka thlen thak chuan Matthew a Ferrari car bula Gary loading reng chu ka mu a chik zetin kan pani chuan min en makti mel apude bok makti om reng po anialom ka kalpui pa hi Faulkner Electronics Company chairman hausa le lar lutuk kha animia wa chanchin buwa a hausak zia le amel that zia anzia kurngwaya anula kopthar model na le mel thazet Kelly Benison nen bo antar lang choi lom le Hazel ikal don ta mo min lo phone ngai ka be se ti in ka chala a fop zawa weekend rem chang ma sabera miron tlo ve donia nui var chungin cha be chu ka pe a te reng mai ka ngai don che te chungin Matthew chu amel zawa alo tum muk le ngal ngei jok hian ka in chung lo en zeu tur le fridge ka boy te thil omte lowin lak vek tura ka shil nu chuan in mang tha in kara chuan ka lut ve ta a kan tlan chuak chu anita der mai ngoi ngal chungin ka thu a min bia ani lo chuan tong ka tumbik der lo kong chungun takina ena ka chuang ve ti shelo ang ma hin ala om zui le tangal ka chaw ve te ubok nen mut thil tumin ka ching ta daya ibial pa jok chu tu khange jos nge Gary jok atong chwa ve chun po ngei om chi le bok isiat ve tur om lo ka ti kha ti makin ka chen san le daya a chalom ka penthouse a icheng ve ri dona om shan lam te ilo ngai to takin a ron ti le chuan ka thungil zot mai hotela ka in ngat photanga chuta tang chuan in lo atur ka zongang ka ti kha ania ani ne na chen dun lam chu ka ngai to lo mai ba ka du hlek lo hotela min da photro in lo atur chu muang chang lavin ka tap mayang ka tia min chang du mi alo ngun zetin kong lam chau chu a ena a mel lu le ti mo mel zet te a nar ngul sang wa mai te le a khaberu kwal in wa nget tet tlot te chu enin a har thlotani Matthew hi ka du turani lo ril runat na bak min then lawang tia ngai to chungin kamu hil ta a kutlum le saham hamin ka maya ron to chuan mengmang lavin ka room che a oril ruya Hazel darling harte kan theng to ania ati chuan pe lo zetin ka meng chuak chama nai fashana Matthew chuan min lo en reng chuni in kalai kher mai tukvera chuan dakin Faulkner building car park na kan lo om reng to a kamu hil kong tluan ani don hi apoi top nang car changin Matthew chu chuakin ka thutna lama local kwalin kong khar min hon saka zoi muanga chukin penthouse suit lama private lift ta chuan min lo puya kan tong la ove ve wang chuan kan boruak chu soithiam hau lo hian atang ru viau thung lift atang chuan chuakin man mo lo zet hian thut ha damna pindana chuan kan luta chu pindan zau tak chu ngun le chek tak hian ka en kwala lo thon na ka nei deuh thut a chan po ka chen na mun ni lawa Matthew nen chawa han om chu ka ngai ngam tamang lo ani ber mai ka ke te chu a khur deuh dar dara ka om anuam ta vak lo pindan chung chu azau mai ba ka a cheidan chu tunlai thei ang berani a carpet le bangwar thiang limsar chu mo anuam hle bok puanzar le thil khu moina ho chu vutrong ang devin apode uphata thutheng ve le ro letera khu vekan ni a re rai mai bok si a re lutuk ma zo kani a hnuai lama thung chuan khopui ti taka konga chuan motora tamin atan noya ka omna changi ro chuan thom abeng cheng phak lem lo thung anuam hle mai ka ochhuak huldeu hak wang chuan Matthew chu alo nuya enge motal ka soi chwa lo chuan ka zamna le lo thon na te hi achia ang ti ka hlawani
kan nawanga helaya hi kaniti ngai to ran chungin kan pahni sawinem ni kan oma kati le chuan ni vo in chu Donald sa chol ka pe ni chu chuan ati boy deuh che em ni atia a mela engma tilang lawin min ena kan pahni chawa kanom chuan min ti boy ru hle ani ti chu a mo lo sham ka be se Matthew chuan kanei tur chu alo da thau ka ring pon lama ei du zok te ni lo chuan ngai sak om lo fe hian kadar san akin ei lo top po ka du zok Matthew bulani chuan kaning kar boruak tang ta riau chu ha thak kati tak zet a in chung kara atanga lo thon na riau kanei kha azwal tul tul mai le ngala ma se lan chwatir ai chuan thi po ka thang zok lo om ta po ni se Donald chu tunge ni a ti in ka zot leta aming pum tak chu Donald Challoner ania kumruk chung ka in enkol tu ta na chang to ani Housekeeper mi pa nei chu adang dai hle mai nge bodyguard ni zok em ni kati chuan ka suitcase khai pa in alo nui maya ati tur ber Donald ta omla wangin I bedroom tur chu ke mang ka ko mu mayang che tin hei hi ka shil lok nga lang che Donald chu za om takani a he apartment a hian rawa rela do theina anei tlem viau bok atia hol lampana kanin zui lai chuan ka thin chu phuna sa viau lo se chuan kanui nem ngo tin ka ring ani nangma enkol tu che chuan ka pin dan tur min bo sa sak ka be se katia meng desar chung hian Matthew chuan mi pakhat mut theina tur lam chu kokin hei hi khum turania imamo engkim chu ruma hian om ka be se ti in ka in rin ma in alama min potnaya min fop thoi thua ka chu pindana carpet shing dap chunga chuan min kwa chungin minute thum vel chu chison lovin kadinga kalung phurang ta sot chu kan shedun ve ve in ka ring ka ngai to na te chu achol ta thup ni mai hiang ka sha a ka chison hlei thei bik lo Matthew la chu ti thau chu penthouse kan thlen che khan lo thon na ka neya ma se Matthew la ka hian mi padang bula ka omdan anglo takin kamar phu arang vek zel diktak chuan min hip chiang alom ka ngai to na chu du lovin ka in la sang ta thoya he pa hi nei lo sham dan ka zong turani ka in lak shan na chuan Matthew chu ati ham hai ve deuh nge tong mai na chang a shebik lawa min en deuh wang nu chuan zoile fia fak hian kata a kala siam thoyang che ti in chak zetin room chu achwa san ngala reife che son theilavin kadin na nga ya chuang kading renga minkal santa ka chuan ruak deuh huayin ka in sia ata amin siama tumamo kan la sia ang chu ka pindan tur chu ka han en kwala a cheidan chu amol na in anuam hle thawa carpet chale dup nuam tak wardrobe mishing lu theina chi pakhat a omtela dressing table lian zet le sofa tunlai zet tukver bula ain hong tela room chung cheina ringota po sum tam tak ase nge yang ti asiat mai thingpui in du ngem tia poi soilo o zeta kongka achanga Matthew an miron zo chuan mu thei hiang ka phudor du love angai lo kalome ba lek leka ka tong chuan mitmeng zim san Hriatthiam har zetin min ena a suit jacket chu phel to in akor oma hon mai baka atai po chu a phel thol to bok a ha dam melin a lo omru riau boka a mui mai chu dam thapin nui mel apudewa chu chuan atilang no pang sot le ngal mi hip theina mak tak he chu anei chiang alom mi chunga leng ani na le min nui so fo chin na hian a charm a hlia khu chuang lo ilain da fel na nge darling ti in ka suitcase angai ngai la in hung te chu a ena aman mo thak lo dar saria chokan ei don nia ei tur tam tok donala na lo dalom kal cho ei du lem lo ni lomi ti in min be mol mola du thantir min tum ve ni om takina chonga thu top siam tu ero chu ama vek ani le thau don ti ka sha sa wangin ka chang boy du lo bok ti chu e phur vak ri lo ani mo ati le a o ka chuak dam tak phena chuan min nui za jawa alan tel wangin kalawin hum ru le cheu mana chu pa shep chu I chaw de bem ni hazel du tak ti in duat le ni om tak hian min la ron bezui chewa kading khong ngal la mai in ti hadam na ne nga nge in bol mai lawang I khum te tak te akhan imu hadamanga
ihim lu tukang tu na ri chuan a odam thlap kha achang ta deuh hleka angin amin ngen ma chuan ikhum ka trom pui lawang che ati zui ha kangen huna nga kani chuan a thleng ngai lawang chua pa a kong khar a khar ri chu ka sia a traplo turin ka insum cham shamani kanun zalen talo lutuk le ka flat te jos ka ngai to lek phei chuan kalunga leng ta ka zet phurlo deuh chung hian ka thomno chu ka phor chan ve ta a hetiang thil ti angai ringot po hi alung chhia thla kani helai muna chenglen tur ka angriawa chu chu ka du hau lo thil ani bok kumli chung na satakin na ka thok ve a tuna lem mathiu hian min nor kwalin achu noya min da atum hle ti asiat bok ka ha hlwa ka moi chu petru in kor noi vel ka da na jawar chu ka khara suitcase ruak chu wardrobe mishing lu theina chuan da lutin ka hoi kwal thua ka engkim chu a thachi vekani ti asiat hlia mai wardrobe le bedroom kongkhar inkar chhuara le khabu in rem thu chu ka mu a athu puite chu en lorin ka chiar du atam hle mai avai mai chuan tuma in anla khoilo athar diai ani mel le ngal heng zo za hi mathiu chuan ka chiar turin alo la khom ti na em niang chu zong thil the ni lawang ka chung chang le chanchin engma sha ta nei lo oi om lo lutuk le khabu chu ka chiar tura ta na la khom ani nge yang ti ren hlel rual ani silo mathiu chuan jos azot ani nge yang chu ti ni lo se ka le khabu du zong athar hlir le ngal alo omngot na chan tur ka shelo chu tianga ti ni chuan min ngai to aru hle ti na ani mai kanui ta vara ka thomno chu phelin underwear chopin ka phel veka ti chuan rob ha in ka samkil tomna chu ka phela ka dar vela ka sam chu adar taniai bathroom a chuan lutin apui hle ani ti chu ka mungal bol in chuat fai sar mai hanra chu ka in thlashung lek nia tawel shingal mai hi alo om sa boka dar thalanga siam chhuara chuan lotion chi sang le shampoo sabun rim tui tam taka om chawa a chekim lutuk le ka ngai na chi hlira om chu amak ka ti kher mai dinner ei tur chuan thomno na ran tak in belin hun special ni om fashion a in che katum hau lo ka sam chu kil tom vekin makeup po ka mang war lova taksa pumlan theina chuan dingin ka in enwanga silk korwar ka hak noya cotton pon fen ka fen chuan ka pian mang chu athop hau lo mai ka in chei fai that thau chuan mi min thlir dan tur chu ka ngai poimo vak lem lo mase tu na chuan engwang te renge ni mit thara in enin ka pian mang le ni na chu ka in muthiam tatlat nia mathiu ta na nal tharalan ka du tatlata karil ruput mang in thak chaudan chu du lavin kalu ka thing deuh nara nur nang chung chuang ka thi chu ka ora ma se ka phel le thuai achan chu ka kor ngong vi chu du ayin azau cheta ka thi or chuan ka nute bulvel tilangin mathiu met aladon tat chu du lavin ka kor ngong zau thup na tur scarf zonga jawar ka hai nok lai tak chuan kong ka kik thom ka sheta a do kana chop dia mani to a ron pan ve to mai ro do thailo o tak hian mathiu chuan ron ti a akal le thom sha tumin beng ka chisha a pen thom sha tura om tak lawa chuan min lo nga ka ni ti achiang ka chwa awat lo chuan alo lut ngei don ani lo lut turing ka du lawa rang zetin ka chhuak ve ta jok iril jam veu ka be se alo tia ka room kong ka ep chia bang ngeng chuan koi soi zetin adinga amit meng chik takle Hriatthiam har tak chuan min ena ke chu ka ril jam to te ania ala ti zui ka kiu chung maya chuan voanin min to na chuan ka chung rila fan chia mi pa ani na chu ka thethar ta riau mai aruang am na le lian tok tak khu tur chuan ke kor le kordum ha in a kor om in honga tang chuan a om phar thatak te chu alanga kala kami thunun thei riau na anei chu du lavin keima zok chu in thunun tumin thok kala haka min shwai phei zelin sofa hun na thleng chuan ka kalsan hlau om takin min von thlata dokana chuan ei tur tui hnai tam tak a in chop chewa engma pok ei the ka ring lo ka ti sapa chuti ni chuan kan pahni tang ka ei mai ngai don ni chu wain dal chui in don lom ni ti in mit ko asan aka lo bu ngatin sofa a chuang ka thu a mathiu kal son lai chu ka en reng champagne em ni
kan hun ton hian loma phu viaw alom Ngaihnawm ka lo loma che Hazel Matthew chuan arontia champagne thit pa chuan iri roi thak lawang mo wine jingot in chu acha hau lo ma se I thu thu le ti in no chumin pe a lulul zet hian lu ka thing nar nara min timol phau tura ka pum chu ariak lo sham ka be se an ei tur siam chu tuimel viaw ma se ka changlak lo ve tat I om da no pangchia zet kha I ban san ani lo chuan enge motal ka ti chu anga yang kalam hoi chuan in herin a plate chu dokana chuan nui sang hian ada a amit mul sei thatak chuan amit pomuk rai chu Hriatthiam ameng si deuh sapa a hu hang chuan min hip tak zet chu ero mu tir kher katum lo Matthew amit meng nel omna le ngai omna a khat chu vot rai hiang kalo en renga ka o ka chuak po chu abong tha hle muto mai la cha ing ka sia ka chaw riaw ti in mani in thunun zetin ka thawa ka chet zonga ka pon fenin ka chon vel zen thar mai ati lan te chu ka shelo der mya ma se Matthew chuan a mu mai hawin ka ring lo chu ti mo tia chip deuh makin a ma loka anel omna chu abo zo le ta a thutna atang chuan in tha thau zeta lo ding chuakin ka bana aron mer tatlata kala soi zo lo baka ala malutuk in thiar filim pheti tum hian sotna anei lo ati thum chaka mintina nia Matthew nel om lo zeta ti in chau takin kamel kara tuna tak hi chuan ti na chatlia mai chani lo hian I chunga ka ti du nge yang ti in atak salian le khau tang mai lama chuan min pot nai dora ka ombora ataksa ka wanghen ta ka chuan ameng thim deuh rai chutia kan taksa ain de chuan za pui om zeta lo dong songin ka tho arang ngala ka bana achel chu thla in ka konga nget takin min ko a akut ol lam chuang ka taksa chu chul thla in a khoina la ya piang chu asaham ham le ngal ka azo tak ngial doning ka sia za ngai na ingen roi thlengin mangai na ka chen pui jok don che emni ka biang bula ti sup pa in kamit ko chu aron fop thuak thuaka ka bengko ma te nen chuan achuk thla zela a chen dana chuan man mo na anei hau lava ka ir lama fop tha in ka dak tial tial lo thei si lo ka thin phudot dot le Matthew rim nam cham cham te asam nem thap le dum hlap mai ti lo chu thil dang po ka she chang ta meu lo kanin nai ton na chuan ka chakna te chu labo zawin ka chaw deuh hmula akut chevel reng chuan ka khel bora domin ama nai le zwal tur chuan min kwa beta ka ombora chuan fop nyam thla zelin min ma mo ngoi ngoi ti alan tir na chuan phurna min siam be sot boxi ka korhak chunga chuan zen lutin akut longin ka taksa chu achul lor dan dana ka hmuya bok chuan du tho zetin min ron fop le ton tona ka thiam ang anga kalo chan let ve zel awang chuan min fop war zwal sawa tho cham lek leka kanin fo nu chuan in la sang lekin hetiang hian mangai na ka chen pui thei che ni josa I thei ngil thlengin a ma mi zong zong nen kei ti chau lo chu I thei ngil vek thlengin chutia jos ming a soiria chuan meng chuakin ka thunun thei lo eng thilin emo min zemvel che chei na ti botur chuan ka khap sak saka akut le mui ang makin a o chuan min ti tuiral theya kala nei ngai lo zau thau na mak tak mai tuipuya min shoi lut thei hial bok ma na room hok pa in ka kut pahni chuan kanem sona min ka sanro ka tiloi deuh rata Hazel a o chu a fia lo ve hle a min ma mo ve thawani ti chu phalo mai te nilo ti in ma ni in za pui zet hian mai ka hopa ka zaklu tok hi ka a thei tak ngial don tunge bumi tuma Matthew tong chuak chu akha fak mai a in thunun le der to ti ka sha chuan ka chi ai tul tula chang lova ka ngoi reng ta ka wang chuan ti sathil taka me che so sang chu ka she ve bok za te rangai lawang ati de moka intur omna lama chuan a pheita a zak tera min nga yamo mi pa kala mut pui lo mai ne lavin voi khat po ti sathilin ka nai ngai lo
Min du tu ka mulaw po ani big law. Kanuin kapaboral nuwa. Tharay law te a mi padanga uma. A fanu min tha tham chak pa a. Ka thil ka siya dreng na wang khan. Inlay chin na chung cha nga ka ngay dan hi atidang ta vek zo ka ni. Chu ero siya tir ka tum law. Do ka na champagne ka thay ngil to chu la in ka in zaw ta vek a. Ton siyat ka nay lava. Ani ang experience na ito in min thlem te chuan tunge nial thayang. Kamuto don ti in Matthew mit desar chu ngai sak om law tak yang ka ena. Ka in thunun thayani ti lantir ka tum hle bok. Muta che eng tik thenge min nar thayang ti ka sha cha khop mai ti salin akekor ipte chu azena. Chu chuan amal pian mang chu tilang chiang le zwalin zau thau na engi mo tak hian min fan le der to. Thin phudot tot chung chuan pindana chang chuang ka chuak ta a. Matthew thin ur mel chu ka mu man zeu wangin mi pa a chapau na ti chha saka om mel hi apu in ka sha. Mak ang reng takin chumi zan chumin ti boy tu om lovin tui takin ka mu hil tat. Min sui ka ring deuh kha ania. Atuk zing ka har chuan tukver kong ka a chuan ni zung aron lu chia ya. Matthew chuan office lama pan to ka be sei hle. A office chu penthouse nuai chia omani ka ring bok. Kayero Monday atanga na zom chau turin menti a. Weekend ani bok nen chul hadam na hun ani mai. Chut khom na pindan sana ka en chuan dar som ari der to a. Kamurai hle mai asa thlak zok. Ni zan lama cho ka ei du lo vela. Karila jam to hle mai. Chau ka chunga lo ding ka mu chuan. Ka pen lai chu ka top chota. Donald Challoner apartment en kol tu chu kalau thengil min der ani. Palian takani a Matthew ai po in alian zok. Ma se a mil chu soifia thei chi ni po in ka shelaw. A chalo ve thlotani. Good morning Mr. Donald. Tia nui sangin ka kut chu ka phara. Hazel Kate kania. Tungay ni chu ka shalom miss. A opo chu athum tha hle mai. Matthew noya thok om takani. Daria ta breakfast ka chop chena. Mutti ri turi ni thu Mr. Faulkner ana soya. I thau ta yin breakfast e tai chin reng em ni. Ti hi se thei la kalo mu tang Miss Kate athile a. Atong dan chuan ka nuya ti za hle mai. Nui chuak lo turin ka insum na satangai vewa. A breakfast chopuna ka ei ve man law ani chuan ei lova ka om mai ngai don ti min shil na ani mel. Ithil ti lai chun zom zel ro. Ka ei tur chu kalawin siam ve thailom ka ti chuan lom lo ti sha teu tak hian angoi ngula. Athu nei na mun chauka atanga nor chwa tuma min ngai dewaniang. Matthew chunga om ve takang mo. A om ngam ka ring hau lava. Ani chu ma ni thunga takal chin ani a. Tuman andal ngam lawang. Ma ni chawa chut khom na pindana breakfast ei chu a kho har thak riau hian ka sia a. Matthew te shep hian ka ngai na thil la ka changin min pot sanga. Ka flat ka na le bike thlengin ane na thok ve tura min du na chan hi ka Hriatthiam theilo. Ni zana thil thleng ang kha thlentir to lo sham ka tum tura ni. Ka tum lok dan hlir hian tun lai chu ka oma a ha thak. Breakfast ka ei zo chuan tray chu choyin zo kalama ka pheya. Donald tami zia chat chu ka tum tura ni. He apartment a hian ka om ve do na ni chuan chian tha atal ka siam tura ni. Tin ka chho ve du chang po a Matthew ti boy kher lawa ka ve wa thainan. Man choi ho tur bike om na te po min ko mu thai mel ma na. Pui nga yam Donald ti turing a mel riau. Ngai le ve miss kalome atia a o chuan Ngaihnawm be fashion law. Ma se chu tiang ati zam mai mai thei ka ni bek law. Zang wa le ram deuh mak hian. Ole chu chu idu dana ni chuan a thalom. Ma se engma tilawa om mai mai hi ka ti dana ni vak chin lawa. Mr. Faulkner chuan lancharon ei donem katia. Don law miss ti in Donald chu athawa. A chen na hiang kapu chuan thila e ngai mang law. Atong chum deuh muk chu she law derin ka belui ve zela. Ipu hi ti boy law sham ka du a. Kamamo tlema zong la mangai dona. Man choi ho tur bai ke she law mo
kati chuan maktilu tukhian ameng phok waka ma se are le wat tho chatte chu sia e ma se itana chaber lo mai theiani imamo taviawani chuan kalozon sakang che ative ta thawa tlem chuan ma ka son ve shete Donald chu kalsanin karuma chuan ka vei chena tun angreng hian malle kho harin kala om ngai lo ka chungte ka kalsan lai po khan chel takin ka om chin kha ania jos tenu pakianga lim takin kanun kalo mang chin ani kha tuna chuan melshat lokara malle kho har takin na ka thok don chu ania mani inkhonga ina in ka khat zauta vek zonga ni hi ka tuar azaw tan to tlat inti pau khau angai thar tak zetani chaw zetin kasam katwaya inti thoven kangai tak mewani ka bawruak hi phi arit ma Josephine la chaang office sakal nge yin ka ringa Masetorn office ka va phone chuan Joseph secretary ka ai o tu hian min lo changa Jos nen min in biak tirin ani po chu a o adang ve dewing ka sia kadam chathule Monday ana ka zom don ti ka shil chuan a tho huaya Hazel min puina hian kalom tak zetani kala rul let vekang che aron ti hul haka karon ti boy che em zana kanin bele zok don em ni office a chuan thil soirem chang lo deuh tlat ka ti chuan ka man don tlat lo min she thiam ro atia I man don lo mo ileng chuak don em ni thil dik lo chu a omani beka boral nuwa khan office kala achwa ba kha achwa ngai reng si lawa Hazel remchang akanin bedon nia tunchum chumin she thiam ro ti in phone a off daya chuti lai chong kong kalama tangin thoma lo oma kawa en chuan kongka a Matthew chu alo ding reng to amit meng pomuk rai chuan chiang takin min en bok tunge ibiaka ati thum chaka Josh dot soi katum zet na in tul katile talo Matthew mail hanrum ta deu chu ka murenga tunrum chu ka she thia mangche I benon le ni chuan kati tur chu ishat kha vot trai hianati a ithu soya piang zom tur chuan min bei sei hau su du ka be ang min hial ka zonga I khos saluya ni chuan zirtina pek che ka chak veu china nia du tak a mel ngei om zet chu en du lavin noilam ka bi tlata chu a huat to ka tling viawani ka ring a tong chuak po aram de maka I housekeeper khan lunch ei turini howak ngai lo ti asoya nge do ta soi zok inin chun pu tu khop mai tuna lem iron hole boxia ner sak chunga kati chuan keima ang bok hian apartment a hian athuna izia ka shil to chekha athin tirim hau suang che lunch ei pui tur che engkaron ho a insiam na minute som huni nei ati de umaka nangma engkal mai ro ka pe velem lo ka tong chuak chu nau panglung oi lo ti taw te po a ang don alom le ama ngai saklo mel tak chuan kalang lui tlata nau pangche ang mai hian omte su I in me lawania in cheite chia mangai lo ke kori hadon nia ti in min chwa sang ngal mia ami ze shet thiam har zet hi ka kham hlo ke kormo ka hak tur thleng a soi turin tunge monia in sha chip le ke kor hak te chu ka du thu samalom a soi wang kher ni lavin ka ngai nat ve wang zoking ka haang ka in thak zo veka ka chuk ve meu chuan minute som aral dai to hola min lo ngak reng to a cream rong jacket a hak chuan avun ni sa em than ti shat taka sen uk khar chu atilang sar hle a koton thau jeans ke kordum ha in ain me tak zet ka hak tu she sa ang shemin kanin thuam dan la chu ain ang hle le ngal apartment ko takan chuak chu makti in ka khek raya Redfall company siam bike na zet mailo in hung chu mit khap mi alovin ka ena ka oi theilo hepa hi bike ka ngai na lawati vela tuna lem ka ma a aron da le si khalatum chu ani em lawang chu tikhani ding reng don nge kankal don karila cham to fiawania machiwana ti chuan ka phusoka o a ka ham hai vekalom ka khali phal tak zet mo nui var varing ka changa
Ingay na siya ka siya lom. Mase ka thulaw chuan khoya ma ikal tura nilaw tiin helmet chu akuma. Ka ring renga. Enge motak intiam kam na omlo chuan min man tir ka ring lo renga ni. Khalala tum zui ka chuang ngam do ni monile. I khala chuang ka tum lo. I thiam ti po shat van nisu. Ka ti chuan ning ti shat zet hian. Lo chuang vat mai te kan tlai zela nia. In tur no dom ka tum nen. Wai nemo brandy emo. Chonnulam ka chol boka. Kallama ka phur chenga. Hola me ro chu I khala ka chuang thungang athaim ti in min hui zawa. Ril runam fashion lo chuan anunga chuang kalona. Akhal ngam phot te chuan ka chuang ve ngam om e mai. Ka kut chula in akonga min ko atira. A helmet khum chu adum le sen ania. A in ang chia kan khum le ngal. Kan thom nuha ka in ang deuh boxi nen. Kalau jim ang chia kha ni mai ing ka sia. Partner chelau zet na ya. Right vel ka chak chin ani kha. Matthew Bulker chu ni lo se chuan hei a hian anwa mang mole. Kan tan chuak che chu Matthew nunga chuan bein nget zetin ka kwa. Atak salum na chuan min urdeu ham nen nuam ka ti wang hle mai. Ti hian omreng thei se. Bike khal chu alo thiam te me mai. Karin phak bakin a thiama. Ka ha damin magdeu hian ka tha amwang hlia mai. Akyang ahyang him java in shat na kanay tat peka. Kay hiyan kalaw thalel rufiaw to sokem ni. Roberto's restaurant na lunch kan ay lai chuan. Bike chung chang chusoy kadu hle a. Masi ti lom har tak angakalan atul ritat. Alaga karil ruput mang nem tial ta hi shat tir katum lawa. Hazel Kate milululle vot right kanina ka lanswa tir katum ve fan fanani. Min shoy na restaurant chu achangkang hle a. Min lo don sandana le. Pindan moy tak chunga dokan chamber omna amin shoy chat dana chuan. Matthew chu akal ngun thokat hle ani ti ka she thai mai. Kan ei du song te kan cha nu chuan. Ngoi rengin kan chua. Wine kan in lai chuan. In tam ve hau su. Hola ma bai ki khal don kha. Matthew chuan nui in sum ti shiat zet yana ti a. Oi. Rui khoping ka in lavang lau thong su. I apartment su him taking ka thlen pui nge yang che. Ti in kalau chang ve vata. Lom thu po min shili tumme alawani mo Hazel. I lul ve ngot mai. Kalau me bike nal zet min mantir don wangin Matt. Ti el zeta kati chuan anui suk ringota. Me chenal zet le mel chatak. Na za om tak nei ve boxi chu. Engwanga makni pola car nei lava bike nei tlat sok nge ini le. Bike ka du sok ti na ni mai lom. Ka hlo mila ka khosaka ngai bok ka ti chuan amita min ngai sana ni om tak lang zui chu ka mumana ma se arei lo. Jos kan lo apetam tok lo che em ni nge khoral na dangi nei jok. Abial nu te chu kar chatak le sak ve om che nya ti zui le in aner saka. Kamamo chu ka nei ve e. Tin midang pui na tel lo hiang ka hlo hi ka kham to kalom kalung oi tok kar tel lo pu in bike hiang ka du na mun min shwai thleng ve thawania ti in kanui de usaka ani po in Hriatthiam mel tak hian min thlir wanga kaning kar chu ni dang anglo takin anuam juria wania ka in tha dul ve shet bok. Darling ring zataron tiri wang chuan kan hoi chuak dun vata. Kelly, Matthew chuan ti in makti mel apu boka. Kelly Bellison, mi a berpon henu hi ansia ang chumole. Model lar le mel cha kha ani miawa. Matthew wa mei huang tau zet mit meng shing ngal mai chuan. Huat mel zet le tham lau mel takin room fashion in min ena. Ka hlau lo chiang e mai a. A aya rumin ka met leta. Kanui lui deuh kher boka. Matt, darling, ilaw let le to ti isoy lava. Kelly chuan met lam hoyin, no zetin atronga. Isyat ang hian lunch kan ay meka, nakina kalaw biyang sa Kelly. Matthew trong chuak chu anem fashion law. Kay ni ila kakalsan dayang mole. Kelly ero chuan, nga ma ngay law ni om takin, chair all chu pot chuakin aron chua. Hemi te intuat vel motor hiyang kaumpe te ulaw. Impan hi ka law ay chun zom rao,
karil tram to tlat lo tiin kading loya keli chuan mak min ti mel zetin ka kalson lai chu min thlir renga Matthew ero chu thin rim in zoom ti shat takin angoi ngul thung darkar chon velek kalta a restaurant kongka amin lo dong sung tu te khan min en reng ti ka sia pangai taka kalan anga yani ka pe lo chung min shrai chhuaka abial nu model alo tum wang vekani kha bike cha bila chumin pe box si lo taxi ka man nge yangai don ani bike ka ngai to chwa vele ka ding de wang wanga ka khal ve cha ka sin le kan chwa do na ka phur ve te reng nen poilo hayar tur ka zong to mai nyang chu hetiang muna chuan nal fe fe changkang tak tak atam om e mai kanung lama changa zoi fia taka chongji ka shata wang chuan muang changin ka inhera Matthew thin rim mit meng nen chuan kanin ma chon taran mai cha bi sumin pe a ho ang ti deuh mokin engma thil dang soi zom tum lau ti shat takin ngeng fashion hian bike da na bula chuan akal pheya kan tlan chuak cha chu ngai to na dang kanei thut ka speed ti sangin chak mang khengin ka tlan puya lo thei lavin ka konga nget zatina ko a ka plan pakhat chu a lo tling ta phot min kwa mai lo chuan a tlamai anga sin tlan mong deuh ro inun na khai lut lo wang po ni lavin kei chuan dam kala du nia ring zeting ka beng bula aron tia ka tlan mong om lo chiang e mai a kan lunch boruak abial nui na ron ti kholo wanga shemna ani hi a hlawa ni chuan a du le zuang tha ang miang a ayu chaka khatlan ngal lo Westminster Faulkner building kot kan thlen chuan Matthew mel chu tau ho tur ang mai na dur khupa ka ngonga re mai du mela putlat laulo tak angalan tumin ka helmet chu ka phela thil ti kholo le mi run lui hi chu ithiam vengot mai tiram mukin private lift lampan chuan min kai dor dora amma lok kha chuan kanin ngai ve che pasin le khanu te ship wang kha ani lift chunga chuan min nor lotin bang ngeng chuan min nor beta zoi muanga li fa chaulai chuan dimna tel me lavin min ron fop nok noka ka thei to palo indangin chu chuan a thin rimna abel cha sau ni ngei turani ka kut pani chu mer kopin chunglama min da chau saka min fop chunjom le ngal zat bok ka thin rim ril runa bok si chuan kalo swal let ve at ata min thla du der lo enga tan ma angai lo ti shat zet hian ka onboard chu akut ol lam chuan a tham bor bora angala ka pet sak chor chuan min thla chiang kher mai kol sen lutuk engtika ma ikho sajia hi ka sha thiam theidon lo ni hi isha thiam khera ngai lo ti na ni chu thin rim okhur dar tarin ka chang len ve a office ka kal le mayang ibula om hi hun khoral na mayani ati supa om lo mai ro om turing ka som chela an hek lo ka chanda na wang chuan anir deuh soka apartment a tlang nga lang che khoya ma lo chuak su ka thin rim na hi chau chuak tak tak palange bike neng khan i lo chuak ani chuan soizom du lo lui nga tin leaf kongkhar ain hon vele chuan hoilet hau lo hian a chuak ngal nal nala a thin ur hle ani ti hairwal ani lo a hnuloka chuan apartment chu thlengin kan eitur cha po emu malman lova restaurant kan chwa san kha restaurant alo om ve hau makti a hlo viawin ka ring Matthew shelo chu khami muna khan antam lo viawang keli no kian nan min mang chu ani em lawang chu mo apartment chwa san lo tura min ti chu zom ka she viawna in voina tan chuan a thing ka tirim tam ve tok to bokalom ka du tok thei to mayang chu kanoi ru saka reife ruma ka in khung to a dinner pe ani to thu Donaldan kongka changaron soi chuan pe lo zeting ka tho chuaka lunch ti tham ka elo wangin karila tram tak zet to ani chauka lampan chuang ka chuaka study room atanga lo chuak che Matthew nen chuan kanin sulo chau kordum le ke kor ain me tur taka hak chu ka muthuak man chawa en non du lavin ka kaltlang lui mak ka hnunga min run zui ti ero chu ka shat na thazam te hian min shil thung kan eitur do kana chop mek tu Donald chu bia in Matthew chuan afaka nidang ang bokina tui mel le mai ti in karila tram bok nen
Donald thil siam chu ka ei chak thar ta riau maya an pahni amak ti tur khopatamin eila ni mai lom le sanga kan phei chu atui tak zet ka play tami ka ei zo meu chuan makti mel zetin mathiu chuan min lo en renga atui ka ti te lul nen ani chuan a ei tlem ple ti ka muwa su phei chu a khoi lo shim shim ani ti sha takin a bol chu alo la khat papa ka play tami po hi ei thayang Hazel por takin ei ro mei chena lo hlawa in sum vel hi ka ngai sang te chiam lo atia chiar ngen chan chu ngeng ur urin mit meng Hriatthiam har zet hian min ena ka ei tam tok to viau ti chu I mu ing ka ring coffee ka lo thit don che mi ka ti da ya bungatin hetiang hian inel om lo chin reng nge kabula tiang mi je hi nei jok min chui na kha ana khop mai ti in akelam chu abi zewa I phu tok che ani kha ti in a coffee tur chu ama a chuan da sakin kata ture ro chu kengin ka kalson da ya kanuna alolan ma kha chuan nula votle ngoi choi ma ni endu zet kha kania tuna chuan ka thin sia in thunun theina ka tla cham tel tel zelani ta khi idin munnom na tur chu nang ma a hianin ngatani kanung maya mathiu chu alo ding reng to a akal son thom ka shelo reng reng bangalem siak intar chu mumia lavin kamel wangwanga ka ngonga min thokhum deuh ham chu sia in ka shok chu atot deuh upa hetianga kala ka ngonga nei isel chuan ke hi ka inveng rei thei hau lawang ka thinlung pindan kil khata hian Matthew hian muna changti ka sheru kiau to ani po hian ti sathil tak chuan min po atum hle ni in ka shebok ka thu angai omdon lawani chuan Hazel nang le ibial pa Jos chunga hian enge ka ti theilo enang che met tong chuak chu a hlo omma ma ani enga ka bial pa mo ve che hian kain soi fia don chuang lo I secretary ni ba khi tum dang ka nei hau lo I mi mal nun ka ngai poi mo hek lo kanuna inrol tumbik su ang che ka ti ve maka vo inai om dan te kha ka ngai to chuan secretary thataki ni ti ka oi lo rum ka ngai dan ang lawa ikal lu ani chuan thon company hi ka ti cheve kang khau deuh fak hian atile a ine na tho karem ti chan hi company le Jos wang chawani thon hi iti chiani chuan keipo min ti chetel ve ti na ani athin ur thok lo la hok chu ka haider mya thung enge mo chen kan ngoi wang nu chuan ka chau san mayang che zanin tan chuan kan du tok thayem ka tia du tok lo ti in rang zet hian ka ban re ka chuan min ron mera min kharo nilove kala du tok lo ti le min khoi lo na tura ka kut phar chwa chu Matthew chuan min lo man be sak le ta min mer na to hle boka mani in khonga ina nei deuh thutin ka mit tui chu atling papa trap lo turin ka he ka pet fan min do dal tlat hi to te Hazel kanin hip ton dun ve ti hi pomla hun nuam tak kan mang dun thei rengalom oril le sexy ru deuh hian aron ti a karil ru nem tan dan chu thunun ka du viau na in har lam shetani email cha in inal tak setani Hazel do tak ti in alama min pot nai sawa inal tak zet tinon sapin ka bek vel chu achula zei tak le thiam takin ka taksa chu achul lora kalodong song changal hle chu ka in horum rum mai in control tu ro chuan har sa ka ti hle thung ril ru fim chiale thashiat na te chuan min tho pau san zauta ka thi sen kal te chu lo dang lamin inveng turing ka taksa chu fui ngel ka tuma ma se ka taksa chuan du dan te lo nei ve in kaning kara thil om min hip em tu chau chu angai to tlat to Matthew chu mel chawin amit meng tuifin riat ang maya pamuk rai ti sa chak na wanga phel phang mai chu ka mel wanga akut chuan damte hian ka khabia domin forem turin min kwaida khleka ron kun nyamin dam le ril rai hian min fop ta wonga akut le lam chu ka samkara rolin ka samkil tom na pin chu la tha in ka dar vela ka sam chu atathan nianga Hazel thohok chungina ti a har sati chunga tong chua ka ang chuta lokun nyam le in
a in thunun na te chu ke cheta ni om khopa war le du tho hian min ron fop le tamol mola karuang amnal thar mai chu atak sapian le khau tang mai ngeng chuan min pot beta in sum karna nei me lavin kalo chang let ve zela ti sanom na min fan che che tu chau lo chu thil dang reng ka she thei ta lo ti ring to ka khului ti shiat zetin thoma ron omta Matthew ang chunga chuan kaloding khong ut thong she tak chunga min fo na chu thla in tho ala haka min ron ti boy tu chu tu po ni se hoi hom takin ama chon hau lawang ti kalo she mai in aina fel ti fel tur le zanina thil dangin lama mo don le don lo zo turing kalo kalani sir thil dang kan mamo to ri lawang donal Matthew chuan chum mukin alo ti a chutianga a in enkol tu in min ron ti boy chu alom lo hle ani ti soi chwa kher ngai lovin a Hriatthiam thai mai Donald tan kan eina vel seng fela a chwa nu chuan kalam ron hoin Hazel karuma in thiar filim te ang kan zo man tak lo kha chun zom du na kala nei tat te en kabana afwanin a room lam kan pandun ta a maktak main nial du na thinlung ka pu me alo ka shiat ngai lo ti sanom na kha tem chak na ka nei tlat nya mole Matthew kyanga hi chuan kadang lam zel mai zonga ni hi apin dan chung chei dan chuan mit ala hle a alai taka khum zau zet chu bedsheet sen dokin a in khu dul boka khum chunga chuan dimte amin chutti rin min fop zuile zata in tha dul naking kalo chang let vele ton ton bok min fo kar laka chuan kaming alam sap sapa ka kor hak phelin ka ombor chu akut longa khoin ami to na chuan ka chung ril thengin afan chai chai the Matt room che che chunga ti in ol sam takamin chul vel thainan kalo in siam rem ve zela inal tak setani Hazel kanula lo kop to te ahin ka du che in imi zia vot rai mai ma ni in control thei ini na hi ka tu in ka ngai sanga ikianga ka omlo chang te hian nang lo chungai to dang ka nei thei lo atok ri etu na tan chuan katia asam dum hlap cha thatak kara chuan ka kutrolin ka khoi sak niap niapa Matthew churon dak chuakin min ron ena atok mo ati thum chaka fiam ka chak tlat o ni e ti pa in a muya chuan ka fo sak zewa hun chu kan la nei don chawalo mat zan khwa in kati chuan mat mel chu lo eng ngal sarin in sum karna om lo lek hian min fop le a akut po a om mai mai lo khoi tur lai she takin a chet ti renga awa hlim om tak ani dan tur chi ani mat po chu keima ang thawani ti a thok dan mu mal vak lo atang chuan ka she thai mai Hazel du tak ka oi thailo tia phun sapin met chuan in lak shan nga la tuma ako nga kalo kwa beta a mela in thiam lo na akhat chu ka mu ilo la thiang hlim reng se Hazel kalome amma saber kani wangin atia keipo lung oina fam kim nen ama chu kwa let chel chungin kamu hil veta a